Ngiyayibingelela yonke ingabade, ngiyababingelela bezulu eliphezulu, ngiyababingelela besilo. Nina benhlehla nyovane kaNdaba ehlehle futhi ngobulawayo yayithatha zonke iy'hlangu zombelebele, yayithatha zonke iy'hlangu zodlambedlu. Nina bakaSomnandi kaNdaba woza ngangumlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Nibingelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu. Ngethemba nisaphila. Cha, thina sisaphila kwaKhumalo. Naso-ke inkomo-ke bakwethu okuthiwa-ke inyoni kayiphumuli, inyoni kayiphumuli. Inkomo-ke lena-ke emhlophe-ke qwaba, uhlobo-ke lwenkomo-ke emhlophe qwaba ingenalo nelilodwa-ke ibala bakwethu imhlophe-ke qwaba. Kubuye-ke kuthiwe-ke amalanda, kubuye-ke kuthiwe amalanda. Uhlobo-ke lenkomo-ke olwabe-ke luyigugu kakhulu-ke emakhosini kasendulo, ngoba phela kwakukholelwa ekuthenini-ke luhlobisa-ke ikomkhulu, luhlobisa-ke ikomkhulu, lwenza-ke ikomkhulu libukeke kahle, libukeke lilihle. Siyalikhumbula-ke lo hlobo lwenkomo-ke luyavela-ke emlandweni-ke wabakaqwabi nabakwaZulu. Kuthiwa-ke lwalikade lufuyekwe uNdlunkulu-ke uNozinja, unina-ke oqwabe-ke noZulu. Yilona-ke hlobo lolu okuthiwa-ke lwadala-ke ingxabano phakathi-ke kwamadodana-ke enkosi-ke uMalandela-ke oqwabe kanye-ke nomnawakhe-ke uZulu. Nina besilo inyoni kayiphumuli noma-ke amalanda. Ngiyabonga kakhulu nina beqhawe, niphile nje.